ISHING-THINGBI yore me masi mafam je album daga film daga yam yawoni je yor kan ne na phajaba hai tare ko world environment day ga mari laina u thaba pane mafam sida siga mari laina na ai video mate am kitang sum usaning bagi da magda ko yamna di sang dre video je bisa na balam ji je ani le me somak lom da maga sida maga ado confused ale kam sa tu no na Google Meet kan sa story namtan do ke wah ngamaga ko tina lambi je na taisa da hai tare ado makhata na mayam sum yeng minase ayo sida sai khoi na karak pudo wa pudo ado masi mafam je yor ga thaw bai te mayam sanga ga di ko masi ji ISHING-THINGBI mafam je amtang la pyo hai di amna wang ba mafam ma da spaina part oina ga lerim ba sathi phaje me kok cik bakara farabo ingagi thanil amai cheng hongbo numit chutai siga loina na ngasi world environment day chu ta ba yai phaba numit che ai ayam amadam nai video je numirangi sindi kya yaudam ne do ngasi je thajam usaning ba haitare ado ai camera yam phawdi product maram oiga thanil jidi fadana utpadi ngamdre do yengan jage ko me engbion mafam asida khoi ngarang dagi hok tawbani mafam sida khoi achamba social service ama tawromaba matung ekhoi gi panthumpham ISHING-THINGBI yaunanaba ekhoi ngasi gi team asi chatkadabani adu mayam mafam tho yaunanaba yengminase Koi ISHING-THINGBI lambi yam kanna challe sati faze mafam de ilam dagi oi birabno ya amagi ming na ola pai phajaba matam je kam kan oi ke mafam je oh nung chusan ga gadi yam chura gadi ising je kamai tawi mai ising lam tira da je ko ge singi lei ri jing hao na jan lei na oh adu je sa ta ga yam na scenery phajaba ta adu matam na kara hene phaje matam oi nong jing ju yam ka chu de hujikti khitang di season phatre ko nong jing chu ne sing da lak pane na lambi nong ji je kitang problem le ado COVID-19 se lore kan na mayam amutang lapio ai extended map pu dam ne na sitki makhon khari sangam do male koi ngasi world environment day ga mari leina na koi mafam jida usar ra thabalak saba aduna ai video je am sang bring am jadre ado mayam hawda loi bo haw yeng bi bai dam ta punam thagasari I should fuck her in the best.